Kasong vote buying laban kay Mayor Vilma Caluag, asawang Melchor Caluag at metong pa, simpaning COMELEC king RTC San Fernando. At 30 barangay kapitan king Arayat kukulaitan ang magisan metong king PNP king kampanya laban king illegal na droga. COA lininis sing Laguda Revised Mayor Vega ren konsehal king issue ning job order workers. Kiko Pangilinan malulungkot king panga-veto ning Pampanga Culinary Capital Bill. 5th Primary Care Facility king Angeles City binuklat king Barangay Pulong-Bulong. Maya pa oras kabalin. Kayang tabing mabilog ang persaning GNN TV 44, mabiyala rin makapanahon at lokal istoryang dapat sumapalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap kilom ning parmi. Ako po'y Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Nisumiti ang kasong vote buying in COMELEC Region 3 laban kang Mayor Vilma Caluag, asawa na niti at metong pa, ting insidente milyari inya kanong 2023. Gat panapon ning Martes, April 8, inyang muntaya i-COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque, ketiking Regional Trial Court o RTC king Ciudad ting San Fernando, bang opisyal ang magsampang information kaugnay ning kasong kriminal vote buying laban kari San Fernando Mayor Vilma Caluag, asawang Melchor Caluag at metong Julmar Mercado. In kaso, pamaglabagya kanu king Omnibus Election Code. Ang ating i-final ay 3 information laban po sa 3 akusado at ang kaso na involved na ito ay paglabag sa probisyon ng Omnibus Election Code 261 paragraph A subparagraph 1. Ito po ay kontra sa violation ng pagbibili po ng boto. At ang mga akusado po dito ay 3 po. Una, ang ating kagalang-galang na mayor na nakaupo ngayon, Vilma Caluag, ang kanyang asawa na tumatakbo noon na barangay kapitan ng Barangay Dolores, Melchor Caluag, and pangatlo is Julmar Mercado. Agpangking reklamo ning meto nga Alvin Garcia, milyari kaning insidente inyang October 17, 2023 kasalungsungan ning kampanya ning Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSAK. Milyari kanu iti king City Hall ning San Fernando nung nukarin kakandidato ya para kapitan i Melchor Caluag. Ayon sa information at saka sa affidavit complaint ni Alvin Garcia, ang vote buying ay naganap noong October 17, allegedly noong October 17, 2023 sa gaganapin na barangay and SK election noong October 30, 2023. At nangyari ito sa pamamagitan ng alleged program ng sanitation program ng Barangay Dolores na kung saan may mga cash payout in the amount of 1,500. At ito ay kapanahunan ng election period ng barangay and SK election na kung saan ipinagbabawal ang pagbibili ng boto. Ito ay naganap sa oras ng alas 7 ng gabi sa premises or compound ng City Hall ng City of San Fernando, Pampanga. Mamasala ng Duque na dinala niya kanuy king gustong proseso ing pamagsampaking kaso. May process yan, yung preliminary investigation. May reklamo, dumaan yan sa preliminary investigation at sa preliminary investigation, may findings ang ating hearing officer na mayroong reasonable ground to hold the accused, the respondent then,
to answer for a probable crime that has been committed, and that is vote buying. Samantala, tambing neng kinwa pasyag ning news team, Mayor Vilma Caluwag pangagat panapon mo rin kabang mag house to house shady king San Fernando subdivision king barangay Santo Niño. Alakit ma'am, pwedeng makipatanggap alam ng INC. But the RCP, that's the time na Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Smooth transition. Yan ang sinigurado ng dating acting mayor Myla Clarete imbayong liderato ng munisipyo ng Porac. Ay ng report. Masaleseng turnover king liderato. Yan ang sinigurado ng dating Porac acting mayor Myla Clarete inyang Sabado, April 5. Tamo naman po, magmula keng umpisa, alita mo may vengatibo, at yung kakatamo mo is serbisyo. Kareng memalen na po ng Porac, kaya makaasa kayo po, ikayo pong memalen kening Porac, tuloy-tuloy mo po kung nano na din serbisyong kaya pag po, kening kakatamba yung acting mayor. Makasadya ing formal turnover ning pwesto ning pangay alkalde king bayong mamuntukan ng timong mayor, Vice Mayor Francis Budoy Tamayo nganing Lunes, April 7. Ito naman itang dapat na para clear lines nga ng kakatamong ing pa mag-end mo at ing pa mag-umpisa na. Alang problema kung turnover ing mas masanting gawin. Inyang Sabado, formal yang sinumpa bilang alkalde ng Porac Itamayo king oath-taking ceremony king bayong munisipyo. Itamayo amihalal bilang Vice Mayor ing manungkulan king posisyon ning alkalde, lalam ning rule of succession kaybat ning dismissal order ning Office of the Ombudsman kang dating Mayor Jaime Jingkapil uli ning gross neglect of duty makikaugnayan king discovering Philippine Offshore Gaming Operators o POGO king Balen. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. 30 barangay kapitan king Arayat, kukulaitan na magsanmetong Team PNP king kampanya versus illegal drugs. Ngening Lunes, April 7, pinulong lareng at 30 barangay kapitan king Arayat, keti king munisipyo, dikil king kampanya laban king illegal a droga. Keti, inamuyot na lang Police Lieutenant Colonel Leo Bacon, hepe ning Arayat Police Station, reng barangay officials na pasik na nga ning pamakipag-ugnayan kareng kapulisan, bang labanan ning pamangalat ning illegal drugs. Iti kay bat ning pang-aresto king meto nga high-value target individual, inyang April 5, king barangay Mapalad, nung ka rin may kumpiskay nga tsuking meto nga kilo ning pagsuspetsang shabu, ating street value as 6.8 million pesos. Ang naging habilin po natin sa 30 barangay captains dito po sa Bayan ng Arayat na yung patuloy po na pakikipagtulungan po natin nila sa amin po na especially po dito sa ating campaign against illegal drugs na kung saan sinabi nga po natin na ito pong problema sa illegal drugs is considered as social problem. So being a social problem, it should be resolved or addressed socially. Na kung saan ang problema po sa drug is hindi lang po siya trabaho ng pulis, hindi lang po siya responsibility ng barangay, hindi lang po MADAC, kundi po all sectors of the community should work hand in hand just to eradicate yung problema po sa drugs. Nagbigay po sila ng commitment na they will be helping the community, they will be helping the LGU at pagtutulong-tulungan po namin para tuluyan po na masugpo yung problema po ng drugs dito po sa Bayan ng Arayat. Keti, dinikdik ng pepaganakang Mayor Madet Alejandrino kareng barangay officials ing karelang responsibilidad king karelang sasakupan a barangay king laban kontra droga. Sabi ko, kung mismo kayong mga nanunungkulan na sasangkot sa ganyan, huwag mong sabihin na wala kang kinalaman, wala kang alam. O ibig sabihin, tulog-tulog ka lang sa ano mo. Sabi ko sa kanila, kung hindi nyo kaya, hindi natin kaya, yung binigay na obligasyon sa atin, pwede tayong mag-resign, bumaba sa tungkulin natin bilang empleyado ng gobyerno.
Dagdag na pang Police Lieutenant Colonel Bacon maulagay ng aktibong partisipasyon na rin barangay king pamagbante king karelang residente ating tambing nga pamag-report king PNP kareng kadudadudang aktibidad. Based sa revelation po ng nahuli po nating suspect, nearby Arayat po, medyo may mga gumagalaw din po, may mga binibentahan din po siya sa mga karatig na bayan at karatig po na province dito po sa Region 3. Dahil nga po nagbigay ng commitment yung ating pong barangay, mga barangay captains, yung 30 barangay captains natin. We could assure po na mabibigyan po natin ng solusyon at ito pong problema natin sa drugs dito po sa Bayan Arayat. Iti naman ang mensahe ng Alejandrino kareng tao Arayat. Ako'y nananawagan sa inyo, hindi lang po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, kundi po sa buong pamilya nyo. Kasi po kung sakali po na ang isa sa pamilya nyo ay gumagamit o nagpupuser, pagbigay alam po ninyo dahil para po maano po natin habang maaga mabigyan ng solusyon. Kasi hindi lang po yung sarili nila o buhay nila sinisira nila, kundi buong pamilya damay po dyan. Kaya sana magpagbigay alam po ninyo. Andito po ako bilang punong bayan nyo. Maghihintay po sa inyo para makipagtulungan po tayo sa ating mga kapulisan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kimpe katauling dokumento iba't kay Supreme Court, patibay ang desisyon ng Sandigan Bayan na ibasura ang kasong graft at malversation laban kang dating Mexico Mayor Teddy Tumang. Ay ning report. Pepatiben ng Korte Suprema ing desisyon ng Sandigan Bayan na ibasura ing kasong graft at malversation laban kang dating Mexico Mayor Teddy Tumang at negosyanteng William Collis. King pepalwala desisyon ng SC 3rd Division inyang February 15, 2025 at pepalwal king publiko inyang April 4 ketiganen ng Korte ing pamagbasura ng kaso uli ning undue delay king investigasyon ng Ombudsman bage sinalang sangkano king karapatang konstitusyonal dareng akusado para king mabilis sa pamagresolba ng kaso. May nibatan yung kasong itiking illegal kanong pamanyali kareng construction materials abandi ng Collis inyang 2006 hanggang 2007. Simpayeng reklamo laban kare Tumang at aliwa pang opisyal ning Balen apulong banwa kay bat ning amanuang transaksyon at 14 years bayo ya pepalwaling desisyon ning Ombudsman. Minuna na ng pepasyag ning Ombudsman na ing delay sangkanen ning COVID-19 pandemic pero natinggapitin ng Sandigan Bayan. Samantala, minapilaya pa rin ni Tumang king Supreme Court inyang February 24, 2025 bang i-reverse ing desisyon ng Court of Appeals magpatibe king panga disqualify bilang alkalde inyang 2022 uli ning kaparehong kaso. Dinikdik dareng kayang abogado kabilang na Attorney Romulo Macalin na dapat yang mibalik king pwesto uli ning delay king proseso. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya kayo lang ang tabayanan. COA, lininis sing Laguda Vice Mayor Vega, reng konsehal, king issue ning job order workers. Kiko Pangilinan, malulungkot king panga veto ning Pampanga Culinary Capital Bill. 5th Primary Care Facility king Angeles City, binuklat, king Barangay, Pulong-Bulo. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad.
Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Deni pa rin balitang Kapampangan. Pakiramdaman ta naman rin amano ng Arayat Mayoral Candidate Jeff Duris, king Karelang Caucus, king Barangay San Nicolas, king report ng Patricia Mamang. Pepa salamat siya, Arayat Mayoral Candidate Jeff Luris, king mapaling sagana daring migit a 2,000 katao, king Karelang Grupo, king Gewang Caucus, kete king Barangay San Nicolas, inyang April 7. Meging emosyonal ya pay Luris, kabang magkanta king panalwing party ning programa. Talagang ilam, ipapagagala, pati ako maging emotional ko, potangakit ko la, deng tao na talagang suportada at mapaling pamananggap na po ken Team Luris, kan Mayor Jeff Luris, kan Vice Mayor Froilan Soriano, na ikamingan, talagang akit na well-organized po kasi kampanya mi, talagang akit na po din tao, makananula po ka sistema, at deng lalatag ko pong plataforma di gobyerno, talagang itapong tuto, naburida pong pakinabangan na po dito, at naburida pong damdaman de po, den tao po Arayat. Bilang dating 3-term da konsehal, pengako ng Luris, ing pamanyamasan king Arayat District Hospital, ing pamamuklat ding dialysis center, pamagpasiknang king peace and order, scholarship program, turismo, ating labanan ing korupsyon. Purimi po, samasan tayo po in District Hospital. Pisopan miya pong governor, ni provincial government, na magmiya ko rin pong budget, kapamilatan na po ng pondo ng munisipyo na pasantingan tayo po in district hospital. Kung ano po yung serbisyo na po ng private hospital, makanyan mo rin po yung pangarap ko para po kayong Balen Arayat. At din kaya katapong peace and order, number 1 niya po, na yung peace and order, saka po yung kaya katapong pong social services, livelihood, PWD, senior citizen, burikungan, lingapan ko langan po din, at iparamdam ko karela retang budget na ng munisipyo tamo ilay makinabang den tawarat kay masasanting a programang lalatag ko po karela. Kaya benang Luris ing running mate ay Vice Mayoral Candidate Froilan Soriano. Kung nanula po retang vision na ning kaya katamong mayor, kailangan palagi kami makaintabi ka rin kasang gunian para ating pong direksyon. At yun po kasing Team Luris, yan po ating sistematiko, detalyado, at masanting solusyon kita pong problema na po ning Balen Mingeni. Kabang atsura naman ding kaalyado para konsehal adina Erning Pelayo, Alice Simbol, Benji Gamboa, Vladi Sigwa, James Gatchalian, Zaldi Guevara, Larry Espino at Dr. Ferdinand Cabigting. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. King Mabalacat, libreng Wi-Fi king syudad, king metong kareng programang Buri ng Isubong din Team Gel June. Ay ni report. Libreng Wi-Fi king syudad Mabalacat. Yaning metong kareng pamalaka programang linatag ng Mayoral Candidate Vice Mayor Gelda Aquino, king pamiti po na iti king Jose C. Feliciano College, king Barangay Dawu inyang Domingo, April 7. Susulong ning Team Gel June ing pamagka ng libreng Wi-Fi kareng pampublikong lugar king syudad bang makasahop kareng estudyante at residente king mas malagwang access king internet. Matagal ko nang gusto yan kasi ano po, hindi naman ganun karami mga public places sa Mabalacat. Marami, no? Ay, hindi naman
pero kaya natin lagay yan sa mga spots na kung saan, sa ibang lugar nga nagagawa nila yan, dito pa sa ating syudad ng Mabalacat na malaki ang income natin, 4.7 billion po tayo for 2025, kayang-kaya at pasok po yan sa budget natin, magagawa po natin yan. Yung mga bus terminal, yung mga lahat po ng mga places na, yung mga puntahan po ng mga tao, even sa mga per barangay, maglalagay po ako per location po ng barangay para yung mga mag-aaral natin, yung mga gustong kumuha ng tulong sa gobyerno, punta lang doon, i-click na yung link natin, makikita lahat ng requirements para matulungan natin sila at pupunta sila sa munisipyo, mabilis ka agad ang tulong. Samantala, tinago niya king amanuang pamitipo ning negosyanteng Rodolfo Bong Pineda, ape pa siya king mabilog a suporta king Grupo Daria Aquino at Vice Mayoral Candidate Councilor June Castro. Sana kayong mga taga-Mabalacat, suportahan nyo. Kung manalo sana, ipanalo nyo si Jen Aquino, buong ticket na. Aquino, pasalamat king suportang papakit ng Pineda. Nagpapasalamat kay Tatay Bong Pineda. Ganyan na rin po kay Nanay Gov, Lilia Pineda, Vice Governor Delta Pineda, at sa ating Nanay Party List, no? Sa walang sawang suporta, pinapaabot sa amin yung tiwala na umpisa pa lang na pinaramdam ko ang aking intensyon na humabol bilang alkalde ng syudad ng Mabalacat. Hanggang ngayon, sa panahon ng kampanya, hanggang sa dulo po ng laban, nakikita ko si Tatay Bong Pineda ay talagang pinapakita ang kanyang tiwala at suporta po sa ating kandidatura. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya kata namang silipan ng motorcade King Balen ng Santa Ana, apelin mo na ng grupong Labong Oday. King Report ni King Balening Santa Ana, pasalamat siya ing team Labong Oday. King mapaling suporta daring memalen kay batlang dirutan. Reng 14 barangay King Santa Ana inyang Sabado, April 5, King karelang maragula na motorcade. Agpangkang mayoral candidate engineer Dina Labong, makuswelo ya kanu king mapaling sagana daring tao King karelang grupo. Maswelo at ikit ko talaga yung suportada rin tao na pwede na nagpa-advise tamo mo kaya hindi ka tamang Facebook na napimpay tamo today, hindi ka tamang pinisabo for the motorcade. Naikipigyan tao, maglakad na ako pinga rin, may kilometro na ako bilabas. So, salamat ka rin kaya ganang sa bla na yako talagang siguro sa pati nga manong yagkas ko palaging nakalasalamat kaya na daramdaman ko po alagin. Kareng Toto King Aldo, asahan niya kanong mag-house to house ilabong nung nukarin ilatagla. Reng mani mo ng plataforma kalupan ng pamanalakad ng pampublikong ospital at satellite campus ng Don Honorio Ventura State University o DAVSU. Pamasala ko na lang mo rin tao at the same time magkaya kami mag-house to house baka tayo na kayo masibayo. Pasalamat siya naman ni Vice Mayoral Candidate Oday Nakpil, kareng hanggang tinuki karela. Masayayang aldong ini, malabong ya po, mayupaya ya. Dakal kay pasalamat kareng kaya kami kabalen, kareng kaya kami supporters. Sakripisyo po ini gagawin da kaya kami papaltoda na tilantatalakaran na dignidad. Dakala salamat kaya kayo po ne, para ka na akong kabalen. Kaya be mo naman King Motorcade rin kakandidato para konsehal at dina Alex Passion, Bunso Pangilinan, Gio Messina, Jerome Gadi, Jingle Lansangan, Vergel Malyari, Tech Concepcion at Soy Guevara. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Nilinis na lalagyo ng COA o Commission on Audit. Reng manungkulan ng Ciudad Angeles, particular na reng miyembro ng City Council, dikit ng issue ng job order employees. Ay ni-report. Mamasala ng Commission on Audit o COA na alalang pakibatan o pananagutan din na Vice Mayor Vicky Vega Kabigting at reng 12 konsehal King Ciudad ng Angeles King 2023 Audit Observation dikil kareng job order workers base king reklamo ng Pyra Lucas ning United Filipino Against Crime and Corruption o UPACC King Office of the Ombudsman. King dokumentong iti ang makapetsyang March 31, 2025 at pirmado ning audit team leader Amelita Inovero. Kinumpirma ng COA na yung amanwang issue
closed and exited ni at alang mita lang disallowances, suspensions o na anumang kaso laban kareng opisyal. Reng konsehal, may klaro mo naman king issue. Apin din na councilors JC Aguas, Chris Cortez, Dr. Alfie Bonifacio, Marino Banyola, Dan Lacson, Jay Sangil, Ed Pamintuan, Rocco Del Rosario, Attorney Arvin Sulier, Alex Indionco, Jeremiah Alejandrino at Arnoa Mandani. Agpangking karelang counter affidavit. Alayang gustong batayan ng reklamo na binasi mo kanu king maling interpretasyon ng audit findings. Dagdag na pa, yarin kanu otorisado Lucas ibat king UPACC bang misampang reklamo. Tinanggi na rin opisyaling akusasyon na ghost employees la ring 171 job order employees. Mamasala dareti na rin nga manuang talapagobra, aktibo lang makadestino king Kilwalo Field bilang researchers, data gatherers, garbage checkers at aliwa pa. Inya, kinulay tareng manungkulan na ibasura yung reklamo uling alaya kanong masalang batayan at metong mo kanong klase ning pamanira. Pasibayod ang dinikdik dina Vice Mayor Vicky Vega Cabigting at reng 12 councilors ing karelang pamanalakaran king tapatapa magserbisyo kareng ang Ileños. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa. Handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Deni pa rin balitang Kapampangan. Malungkot siya kanuing kamalen na dating Senador Kiko Pangilinan kay pangavito ng panukalang batas na magdeklara kay Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas. Malulungkot ya kay dating Senator Francis Kiko Pangilinan king pangavito ning panukalang batas na ideklara ang Pampanga bilang culinary capital ning Pilipinas. Sinabi na iting Pangilinan kayag naning pa magbisita na niti king syudad San Fernando ngening Miyerkules, April 9. Siyempre nakakalungkot. No? Merong tenet dyan sa Kongreso na pag ito inaprubahan na ng lokal. Ibig sabihin, lahat ng congressman mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng distrito, hindi ba na-represent dun sa batas na yun? Di ba? At naipasa nila. Kung may objection dapat yun, hindi dapat sasabihin siguro ng mga taga Mindanao, teka muna, bakit Pampanga? O sasabihin siguro ng mga taga Visayas, teka muna, bakit Pampanga? Pumasay. Pepasyag ng Pangilinan na yung proposed bill, tinanggap yang suporta kareng mambabatas king Luzon, Visayas at Mindanao. Baya may veto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. So dapat sana binigyan na ito ng imprimatur at signature. Nakakalungkot. No, sana sa susunod i-file ulit, di ba? At sususugan natin. Sayang, it was an opportunity to recognize na totoo naman, no, ang husay ng ating mga kabalen sa usapin ng pagluluto sa preparation of Philippine cuisine, Pampango cuisine. Bilang meto nga kabalen, marakalya kanu paboritong pamangan Kapampangan, kalupaning buro, hito, mustasa, tibok-tibok, sisig at marakal pang aliwa.
Ako, buro at hito at mustasa. At gusto ko yung gatas ng kalabaw sa nasi at asin. Yan. Gusto ko rin yung sisig, syempre. No? Pero yung sisig, late na yan eh. Nung kami mga 6-7 years old, wala pang sisig. Kaya yun, yung burot mustasa. At syempre yung hibok-hibok. Tsaka yung maha blanca. At yung ginatang di ba? Ang dami, di ba? Ang hirap magsabi ng anong paborito dahil lahat masarap eh. Niyatong niyang Kapampangan ni Pangilinan nung nuka rin ay pamilya na niti, tubulang Santo Tomas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Karen pong kabalen na mag-vape din. Kayag naning pamangira karing may kumpiskang electronic vape at inlakanong ikita na makasamot ang timong lason king likido dareti. Ay report ng Patricia Mamangon. Seryoso yakano'y gobyerno na pasik na nga ng aksyon laban king smuggling. Pegmaragol ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing balaw sa pamangumpiska at pamanyira kareng pinuslit a produkto, partikular na ring electronic vapes kilub ning milaba sa alos adwang banwa. Kinggena pa na inspeksyon at condemnation da ring confiscated smuggled vapes king Bureau of Customs o BOC. Tuklula king 3.5 billion pesos ring alagada ring asam sa mga vapes inyang 2023 at alos Mido Blilareti ngining banwa. January to March, we are well on our way also to achieving even more seizures of these illegal vapes. They have smuggled these in without any permits, any kind of documentation. At pinagbibili na nga dito sa Pilipinas. Mapilan kanu kareng linawing vape liquid, ating lason, ating packaging dareti, antimo manamuyot pa kareng ana. Yung iba rito na ininspeksyon natin ay nahanapan may lason na nakapasok doon sa liquid na ginagamit na pang vape. Kaya lalong-lalo na nakakabahala dahil kung titignan natin yung packaging talagang para sa bata. Kaya ang target market nila bata. Pinuri na naman ng Presidente ing ugnayan ng BOC, Department of Finance at Bureau of Internal Revenue king kampanya laban king smuggling. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kimpe katauling datos ng PSA o Philippine Statistics Authority tukluya king 96.2% in employment rate in Pilipinas. Ay balita ng Patricia Mamangon. Tuklo king 96.2% ing employment rate king Pilipinas inyang February 2025. Agpang yan king pekatalwing datos ibat king Philippine Statistics Authority o PSA. Bagyayang mas mababayti kumpara king 96.5% amitala inyang February 2024 pero mas mata siya king 95.7% inyang January 2025. King statistics ning PSA mibaba ing underemployment rate king 10.1%. Diba king 12.4% inyang February 2024. Ang mga intuliran na mas maritakla rin bilang dareng Pilipinong talapag-obra amanin tundagdaga oras o kaya naman alternatibong obra. King estimate at king 49.15 milyong Pilipino ingating obra inyang February 2025 mas marakal kumpara king 48.95 million inyang February 2024 at 48.49 million inyang January 2025. Ing labor force participation rate o LFPR at king 64.5%. Mas mababa kumpara king 64.8% inyang parehong bulan inyang milabas a banwa. Mga ibabaw pa rin ing sektor ng serbisyo at edukyan ng agrikultura at ing industriya naman ing katlo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Para po kare maka-EV o electric vehicle o kaya naman hybrid na rin sakyan, panikwana ng Department of Energy na mika 7,000 EV charging stations ng mabilog a bansa katukdo ng 2028. Ay ning balita.
Good news ini para karayng maka-EV o electric vehicle o hybrid cars. Determinado yung administrasyon na pasiknangan ng sustainable transportation king bansa. Ang Pangking Department of Energy target ng makapanalakad 7,000 electric vehicle o EV charging station king mabilog ang bansa katukluning 2028. King salukuyan at yun na king 912 operational EV charging stations ingati na king bansa akera kalan atupan kareng gas stations, parking lot at commercial establishments. Kasan metong laketi, ring miyayaliwa mo namang kumpanya mitatalakad EV charging stations. Plano ng DOE na mika public consultations para king pamag ka ng EV charging stations kareng aliwa pang gasoline stations at parking areas king bansa. Kaya be mo naman king plano ng integration ng EV infrastructure king power grid development ning Pilipinas. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Bayong Arena, ing asahang pakinabangan na rin ang Helenyos, katukin ng inspeksyon na rin manungkulan king amanuang pasilidad. Ay report ng Patricia Mamangon. Penny Munanderi, Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. at Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ing inspeksyon king Bayong Lapid Arena kaya king Barangay Pangpang inyang April 10. Ing amanuang pasilidad, pinonduan ng Senator Lito Lapid. Ating kapasidad na 5,000 katao at atin niya namang ustong parking area. Akakitichating mani munang destinasyon para kareng concert at sports king rehiyon. Kaya be mo naman king inspeksyon, i-Police Colonel Joselito Villarosa Jr. ng Angeles City Police Office, RC Ramos Construction President Ina Ramos Reynoso at Special Assistant to the Governor Angelina Blanco. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. All set na yung Siyudad San Fernando para king Pawang Masusi king Maleldo 2025. Pakibaluan tamo instruksyon ng Mayor Vilma Caluwag kareng committee king report ini. Kasado na yung preparasyon ng City Government ng San Fernando para king Maleldo 2025. Ipikatukining press conference niya Lunes, April 7, ketiking Executive Building. Inutos ng Mayor Vilma Caluwag kareng otoridad na unahan ng kaligtasan at kabulasan dareng Makiabe at Manalbe keti lakwas na king Biyernes Santo, April 18. Magumpisahin pa magmasusi king Maleldo king Lunes, April 14 at mitokin iti kareng traditional na aktibidad dareng Katoliko king Huwebes Santo kalupaning bisita iglesia. Nila ang lugar natin para ma-witness nila kung ano ang ginagawa natin taon-taon dito
sa siyudad ng San Fernando. So, pakapanabilin na umupo na safety first. Dito, may traffic, kailangan monitor niya. Asahan kanong tukluking libo-libong turista at bisita ing dumayo king syudad, bang akiting pa magpapaku o crucifixion rites, tira bakal, magpenitensya, mararapat kareng miyayaliwang lokasyon. At yung press con din na Maleldo 2025 Chairperson Robbie Hizon, Councilor Reggie G. For David, asahan na naman palwal ng city government ang kumpletong safety at security guidelines para king Maleldo 2025. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kata namang sinipan ng pamamuklat ng bayong primary care facility king Ciudad Angeles, king report ng Patricia Mamang. Penny Munaning Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing formala pamamuklat king bayong primary care facility keti king barangay Pulong-Bulo. Itine ing kalimang primary care facility king syudad. Layo ning pasilidad ing mamye de kalidad a serbisyong medikal kareng residente king South dareng lisensyadong doktor, nurse, dentista at medical technologist. Biglat na officially in kaya katamong Puso Center kete Pulong-Bulo. Ito bang nga sandang arrange yun, para po i-cater na, aliwa mo po yung Pulong-Bulo, rin po, aliwa mo rin barangay kete, i-cater na po. Ariyan tanay mo po yung laman na kanyang kingkilog, hindi ng tanay niya, para po may kadentista tamo rin kene. Ngayon po din tampon doktor, nurse, midwife, mag-duty kene. O siya po may kabit na po rin kagamitan na rin kaya katamong dentista, may ka-dentista tamo rin po kini, ampong medtech. Party ay tiking pangako ng Mayor Lazatin na gawa na mas accessible ing serbisyong pangkabulasan king syudad kapamilataning pamanalakad at pamagpasanting kareng sub-health center. At yula naman king programa, dina Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lazatin II, Vice Mayor Vicky Vega Kabigting, reng miyembro ning sangguniang panlunsod, Barangay Captain Lorna Zabala at reng opisyal ning barangay, Executive Assistant for Reyna Manuel at reng Department Heads. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kabilang impamangan ni King Pampanga, kareng minida king National Food Fair, bilang kapag masosyal king National Food Month, aginapan king SM Mega Mall. Ay ning report. Penny Munandere, Presidente Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang pamamuklat ng bagong Pilipinas Food Fair king SM Mega Mall inyang April 9, 2025 bilang pamagkilala king culinary heritage ng Pilipinas at ing sikanan dareng local businesses. Ing limang aldong food fair, Penny Munandere ng Department of Trade and Industry, Bureau of Market Development, Promotions at ing OTOP o One Town One Product kasanmetong reng regional at provincial offices ng DTI. At chulakete ring migit 250 micro, small and medium enterprises o MSMEs. Iba't king miyayaliwang parti ng bansa kabilang na Pampanga. Nung nuka rin tinagon niya keti, Vice Governor Lilia Nanay Pineda. Layo ning fair ing isulong ing sustainability, ing pamangamit king modernong teknolohiya king produksyon, packaging at king pamangan makanyan mo rin ing digital transformation dareng MSMEs kapamilatan ning e-commerce, digital marketing, logistics at cashless payment solutions. This National Food Fair is more than a gastronomic celebration of our rich and diverse culinary heritage. It is a testament to the incredible talent, ingenuity, industry of our local farmers and artisans who bring pride and honor to our country. So congratulations to all the participants, the mga exhibitor, mga organizer, na pinagtiyagaan ito at ginawa lahat upang maging matagumpay ang itong National Food Fair natin. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya kata namang silipan ng bayong party spot kete king Ciudad San Fernando, king report ID. Kareng
kabalen naman inton bayong tambayan o kaya naman gimmick spot ng weekend. Swakya ing H2 Oasis, Keti King Orchid Gardens Resort Complex, King Ciudad, San Fernando. Inyang April 4 to 5, may muklatyang pasbulig H2 Oasis. Atin lang terakan, foam party, summer aesthetic a perfect king IG. Atin mo namang bikini open balang Sabado, ampong cocktails, all night long. Inviting everyone to come and visit here at the Orchid Garden. It is our first hydro party here in Pampanga. Balang Biyernes at Sabado, magsadya nakakanuking next level a night out. Ating heartbeats, wild energy at saya. Oasis is open to all actually, especially sa mga millennial at saka sa mga naghahanap ng summer gimmick, summer vibes dito sa Pampanga. So, subukan natin ang H2 Oasis. Anya karigman ito na legit party scene, Keti Kim Pampanga, H2 Oasis, neyan. Lahat po kayo ini-invite namin sa mga mahilig pumarty this summer, lalo sa mga Gen Z at Millennial. Welcome po kayo lahat dito. Masasarap po yung pagkain natin dito. May free swimming pool po tayo dito. At syempre, yung good music natin sa maraming DJ, I'm sure mag-enjoy po kayo dito. This is Patricia Mamahon on the spot. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadilan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaningang Kapampangan. Ako po Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito,